gaafa jabaan jabeenya fi abdatee jiraatu gaafa qabaataanis qabeenya ifii waan barbaadeen hojiirra oolfatu gaafa beekaan beekumsa ifiitiin kabajamee bakka harkatee jiraatu gaafa namni gosa guddoo qabuus gosa sanitti erkatee jiraatu eenyu kan rakkataa fi dhabaadhaa fi harka qalleeyyiidhaa fi nama silaa namni irraanfate hunda cinaa dhaabbatu eenyu laata السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلين خي خبج موداف قالي إن شاء الله تعالى عبدة إنو جنة ولله سندن موجنت يا أبلي سخي يا أبلي تيتي يروهم ده إلمينا ما يرو دنيا تنقب باجراتو وان التيركتو هنك أباني نوم إسدو بان هاللياتي جرين سنوان جراتو فولال خلافنا من هندي نهيركو متى إسا برباتشيسا خن التيركتي غافرك كتركو صادق إتهمتي gaafa balloo harkates itti dhaqee barballoo keeysan jiraajee isatti himatu jechuudha. Nuti akka nama muslimaatti hirkoon keenya eenyu laata? Kan namni hundi hirkachuu qabu eenyu laata? Isa kan gaafa duraa gaafa ati namaa wajjin turre san dhabamarraa si argamsiisee gaafa ati gadameessa keessa kophaa kee taa'uu turte san kan gartee waa hundaan cinaa dhaabbatee si gargaaree rakkoo hunda sirraa tiisee asii gaafa ati dhukkubsattee dhukkuba keetirraa fayyaan bakka sii buuse. isa khangafa ati akkan taanatti cabxisanis cabaa keessan sii fayyise khangafa ati khuftee nama harka sikkanu dhabimmoo khufaati sanirraa kan si khaases isa ati khalas asbooda abdiin qabu yettee harka khannitee waa hundarraa abdii murattee harka khannitee kan si cinaa dhaabbatee nama wal si qixxeessee kabajaa sitti godhee bakka namni duraan achi gadi si ilaale san osoo hin tahin bakka silaas immaltu khasi khaaye rabbii tokkicha kan ati irkachuu qabdus kan ati abdachuu qabdus isa qofa ta'uu qaba. Yeroo hedduu nuti ilmaan namaa rakkinni keenya guddaan maali beeytanii hoggaa rakkoon takka nu mudatte yaa rabbii kiyya rakkoo guddoon natti jiraa jechuu jaallanna. Akkas jechuurra mee yeroo rakkoon nu mudattu san dura yaa rakkoo tanana rabbii guddaadhaan hagartee si kana dhabamsiisuu danda'uun qabaa rabbii guddaan naaf jiraa jennee dura rakkoo sanaa sodaachifne. Gaafa abbaan rakkoo silaa qabu san irratti hirkoo qabu rakkoo sanitti hime rakkoon sanuu ifiif dhabamti. Namni hirkoon qabne yeroo mara waa hunda sodaata. Ilma namaa ni sodaata. Jireenya ni sodaata. Du'a ni sodaata. Qabeenya ni sodaata. Dhabuu ni sodaata. Hattaa waan biraa bira kutee lubbuma ifii ta'e isa keessa jirtu tanaa'uu sodaataa jechuudha. Namni immoo lubbuus hin sodaanne waa hunda hin sodaanne eenyu nama waan dhugaan abdatu qabu. Waayyoo abdee san saalfachiifne san qaanfachiifne nama qabu jechuudha. Nuti immoo alhamdulillah isa abdachaa oollu jiruu teenya guutuu ittiin dhaadachuuf ittiin gammadu malee rabbii gartee abdii teenya balleessine waan qabnuuf rabbii abdachuun nurra haa jiraatu. Gaafa rooroon akkasitti itti hammaattee if jibbeessan nabiyyallahi Muusaan alayhi salaam eenyurra if kaaye laata? Rabbii kanarra if kaaye rabbii guddaa kanarra if kaaye yeroon rabbirra if kaaye waa hunda rabbirratti dhiise rabbiin subhaanahu wa ta'ala bahara kana seeni jeen yeroonni bahara ol seeni dandeettii isaatiin jabeenya isaatiin bahar lafa jijjiireef. Nabiyallah Ibrahim alayhi salaam gaafa abbaan isaa gandi isaanii guutuun itti bahanii mucaan kun ajjeefamuu qabarra murteessanii ibiddaan haa gubnu jedhanii itti yaaddawan san haga malaa'ikalleen dhufee isa gargaaruu barbaade an rabbii guddaan erkoodhaaf qabaa isan na dhiisaa jee rabbiin akkam isa godhere ibiddaan gubeeni la gaafa nabiyallah Nuux ummanni isaa wasanaa itti bihe san rabbi irratti irkateeti yaa rabbi hawaasni kiyya kunnatti hammaate qumana qabaadhu jee rabbiin waan ni gaafate san gartee lafa balleeyse la lafa balleeyse biyullahi ayyub waggaa dheeraadhaaf dhukkubaan rakkachaa ture eega dhukkubni san hundi if jibbisiisee jiruu hunda jibbee booda rabbitti irkate yaa rabbi si malee irkoon qabu namni waan itti irkatu qabaatu si malee irkoon qabu jennaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala haala ilmi namaa hiyyaanneen dhukkuba san irraa isa baase nabiyyiin keenya nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam gaafa rabbiin subhaanahu wa ta'ala hara madiinaa godaani jedhuun san kan isaa wajjin Abu Bakr Siddiq man lamni biraa tokkollee hin jirre yeroo rabbiin godaani jedhu san hin shakkine rabbirra if kaayeeti manarraa bahe rabbiin ammoo subhaanahu wa ta'ala biyya kabajamtu baree hedduu tana akkana dhufee qubatu taasisee jechuudha. Kanaaf yaa obboleessa kiyya amriin teeta nabi Muhammad irran caaltu rakkoon ati keessa jiru rakkoon nabi Muhammad san irran caalu nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam qabiilaan toora isaa galtu hundi irra wal taateeti
isa ajjeefnee dhiiga gartee gosa hundarra akka faca'utti shabaaba hundarraa tokko tokko baafnee erguu qabna waan jedhurra wal taanii turan ولكن ربي سبحانه وتعالى قافن جروسا هندفوا ربي تخنته ربي سبحانه وتعالى إساتيسي وبليسخي وبليتيتي ركني أتجرو خيستك أبدو خفدي هاته ركنا ماتي هاته ركنا كابينيا هاته ركنا جرينيا هاته ركنا نجينيا هاته ركنا وفدي هاته والله ركني تو كل رب رتين جباته رب برتي واني هندين ولافا تنبيخي اتأمني ربي تقول خنات سنبودة ديبسات هايتي ايجي أبدا ربي ديبسا ولسي ديسو مرت يا قبرتش ربي يرو ركون سنفته هند هركخي والبلي سيتي نمو بكك أبا بكتي ويواتو أنت يسمالي يا رحمن أنتاتو وجي ربي تيجدو والله ربي سيشنا دابتا سيجر قارة ركو أتي خيس جرتو راسي باسا أكا أتي بربادو متكاتي بربادو أولي السيفتا نم ربي سبحانه وتعالى أكني بربادو أولي التيف ربي نهاقلو مراد خيني ربي نفهقود همتو نرهق أبو تولتوري نفهق أبو إستير كني هيركوسا النجابه ربي نهاوفقو ربي يتسنجالنا دعاي خيسا إن دقتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته